Jede se. Ide li Erane? Ide, pravo, vidi. Ja uzmem bananu i onu sjemenku bacim, a pojdem koru. Vidim, lijepo ti izgleda, blizu si došao. Ja, ovo su moje trešnje u Njemačkoj što mi je djed Muslimović, Allah rahmetile, sadio, on je ovdje bio i umro. Ja, na primjer, ovo vidi kozuljku. I ovo pojdem sredu, kospiću. I tako ja uvijek jedem čitav život trešnje. Ali ima još jedna mahana tu. Kad odem u WC, nema šolje koje ja neću pohlupat, znači. Kad se najdem trešanja po kile, šolja ne postoji koja neće biti pohlupana kada je pukla 16 ona lovačka bokerića. Ode šolja u komade. Koliko od mene? Reći? Dobre košpice, jel? Sila. Pa eto hlupa, razbija, znači kad bi vršio nuždu na asfaltu, najvjerovatnije bi neko mislio da je pala ona 80-ka, ona minobacačka. Taki ima onaj odjek.